Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile. Bathu sokhulu sokhokho bewe Sakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kandaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi yakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kamenzi ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonto. Angihambi ke ngedwa namuhla ngihamba nebhubesi mkhulu Sibisi sanibona siyabingelela hayi siyaphila amnotho sesiside isikhathi yeah engathi ngiyakuzama laphana ko TikTok ngifuna singene lapha ko TikTok ngibabona abantu lapha ko TikTok yeah kodwa manje kunabantu abangidida lapha ko TikTok njalo uyabona ekseni makwenzekile mhlawumbe ngithi ngiyangena nje efonini wapresseka yeah ena umuntu uyahlola ekseni uyahlola ekseni impela ku TikTok uthi uyabheka emini usakhona uxakeke belashwa nini abantu la. Hey angazi ukuthi angujwayele kakhulu namo TikTok hayi ngibona impela ubuye kuhlolwe kanti kuyahlolwa ko TikTok abantu bahlolwa ko TikTok manje uma ungena lapho usuke ehlolela abantu yawo nombani olalela leso sikhathi kuyasho ngempela kubese uthi awunawo TikTok uyazi ukwenza kanje ku TikTok ngiye ngifisa ukuthi uYouTube nawo engathi ungayenza le nto enzo TikTok uyabona makuthiwa ungena bukhoma ungena live yeah umuntu yakwazi ukurequesta naye abe live nikhulume niphendulane okay yeah kube yinto esavi njengo Instagram yebo uYouTube naye ngathi angayenza lento hayi phela nini nibakhulu enezwe elingasheshe lizwakala uYouTube futhi ngathi bengingakhuluma nabo ko YouTube banganizwa uyazi ukuthi bhubesi kunento eke ngiyibone lapha namakuhlola lelo kuhlola bhubesi yabona abantu basadinga ukuthi ngempela bachazeleke kahle ngayo noma ngithi ukuhlolelwa ngoba umuntu bhubesi uma yakohlola kunomuntu ongacaciselekile ukuthi uma eyohlola yini ekufanele ayithole uma eyohlola Ijule into engiyishoyo yeah uma yakohlola akazi ukuthi yini ekufanele ayilindele kodwa umuntu uma eyohlola ujabulela kakhulu ukuthi umuntu omhlolelayo uzofika amtshela ukuthi imali ayihlali kuyena inkinga lamtshelayo inkinga abhekene nayo ukuthi imali ayihlali yeah kudlalwa yini lokho angithi yona into ke le kufanele ukuthi ke kulungiswa kanjani lokho ahluphe ngayo ke le nayo into ekufuneka imjabulisi nanokuthi isikhathi esiningi abantu beyohlola bafuna ukuzwa lezi zinto ezobajabulisa abafuna ukuzwa lezi zinto edinga ukulungiswa. Ngangibuka enye video la ku WhatsApp yomunye ubhuti edlela ama grapes ethi ngidlela ama grapes angina stress. Hamba ke uyohlola uzobuya nenkinga sekuthiwa ufune ukudla amagobongo ufune umbula ingubo kanjani. Leyo video usukela ukubona lokho ukuthi abantu mebeyohlola isikhathi esiningi bafuna ukuzwa lokho okuzohambisana nabo. Kanti uma uyohlola kwesikhathi ukusukume ngoba unenkinga uthi uma ufika lapha kufike kuvele enye into eseceleni. Yeah. Ungaveli lento obuyizele wena. Isizathu mhlambe kube ukuthi vele abantu abadala sebekutshelile ngayo. Uyabo? Ngisathi ngifuna ukuya lapho kube sokuthi phela makukhona inkinga ekhona oyitholayo. Mawuyohlola ukwazi ukuthi ufuna ukulindela futhi ukuthi utshele lenkinga lo yazi. Uthola ukuthi usunonyaka wonke utshelwa ngaye emaphushweni ukuthi hambe emanzini. Kuyenzeka kube nenhlanhla uvele.
kodwa kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi leyo nto njengoba debelekho beyiveza abantu abadala bekukhombe emanzini ungayi sekuze kwakheka okunye okungaphezulu kwalokho uthi umuntu uyafika kufuye wena sekuvela lokho okungaphezulu osekudalwe ukuthi wena awuyilungisanga lento isavela uyabo usuqhamuka nenkinga engaka kumuhlelela umuntu ababamba ikhanda hawo into engaka mina beyithi izothiwa mhlambe ufune ngemanzini bengiloke ngiphupha amanzi omunye azakuphimise naBhubesi ukuthi hawu lo muntu uvela ngitshela into nje engingazazi zodwa kanti ubuyelana ukohlola uma kuukuthi wena uyazi vele ave bengichaza ke labo omunye uthola ukuthi ngiyakuphimisela kodwa umbone ukuthi hayi akayizwa lento oyishoyo mase thi mayilala mase bayafika abantu abadala ukuthi yabo lento aduyele lo itholile lapha iyona ke lesishoyo kuwe awuthi eBhubesi mhlawumbe ngibeke kancane uyabona umbukelo wempunga yesintu inkingo onayo uyayazi akuyona into ekufanele ukuthi uyijabulele ukuthi uyitholile uma uhambe waya kohlola akuyona into ekufanele uyijabulele ukuthi ngithole inkinga enginayo kodwa into ekufanele ukuthi uyijabulele ukuthi uyithole ngizoya kancane nje olimi lwasemzini root cause yeah uyangezwa kufuna ujabulele kona ukuthi uthole yona root cause ke kancane uzoba nolwazi layo ukuthi ngempela into mina eyenza lenkinga enginayo into ethile uyazi ngene ilanga lemphelanda kwafika omunye umbhemu mefika lo mbhemu masixoxa naye naBhubesi ngimbuza ukuthi mina kungifikele nje angithi angihloli mina kungifikele nje ukuthi wahleka manje hayi kasiqhubeke siyeke kungifikele eBhubesi ukuthi angimbuze lo muntu ukuthi ubani lo mama kubo owahamba enesikweleti zabantu engabakhokhelile abantu uthena ngizoke ngibuze ukuthi kunomama kini owahamba ekweleta abantu la ekhona ukuthula kanako ngoba abantu bambambile ngenhliziyo nakwela mathongo futhi unecala ngoba labantu nje bembambe ngenhliziyo wahambe bakweleta mana ukuthola blog ukuthola blog ukwafika nje kumina ukuthi angimbuze uyabona kodwa uhloli kodwa kulungile ngambuza wena yeah ngase ngimtshela ngithi uyazi ukuthi nizoba nenkinga yemali nizongena niphuma komashonisa uxake ukuthi kwenzakalani kanti sekuphakama lesimo salo mama ufuna ukuthi nimgeze nimcelele into ethebele uma ikhona indlela ukuthi nikhokhele abantu nibakhokhele menbazi kuthi mina nje mangihola ngisuke ngikhokhela umashonisa imali yahamba yonke hey madoda umehlehla ngempela ukhona umuntu kubo owayehlupha ngokuboleka imali zabantu wahamba engayikhokhile lezo wahamba engazikhokhile yabo lesihloko ngiyasithanda kakhulu ngoba sizongenza ukuthi ngithi ngicela sikhulume nangalabantu abathi behlola abathi bona bahlole yeah uyabazi labo bantu aba yeah ngiyasithanda lesihloko ngoba siyalapha ekutheni athi umuntu akahloli kodwa manje uthola ukuthi uyakwazi ukuhlolela kwesinye isikhathi noma ukhuluma naye efonini akuhlolele uthini ngalabo bantu labo eyikhuluma yakho manje ngathi kukhona la igudle khona kodwa ngizokuphendula ngoba yeah uyabuza kufanele ngikuphendule siyaxoxa nje ayithi sivakashile la ngivashela ababukeli bempunga ngize kubona cabange ngithi ngize kubona kodwa ngibheke camera kodwa ke ayike iyona ndlela hayi naBhubesi yabona labo bantu labo abathi abahloli kodwa wena umuntu ubone sengathi bayahlola angazi Bhubesi wena kufanele mhlawumbe ubone sengathi noma uthola ukuthi bayahlola vele kuyini kanti ukuhlola ke ake sikhulume ngokuhlola kuyini ukuhlola wena Bhubesi ukwazi ukucubungula ngomoya ubone into esemfihlakalweni umuntu abekade engayibona uyibona kanjani ngokuthi ulalele abantu bakho ukuthi bathi abantu abadala omunye ulalela umoya wezilwane omunye ubuka amathambo phela kufanele ngikhuluma into ekuyiyona uyabona khona umuntu osebenza ngomoya wezilwane abantu Bhubesi bahlola ngezipoki yeah abantu Bhubesi bahlola ngezilwane
yabona abantu bhubesi bachitha amathambo kuyivelo ke lokho ke ku right into ngathi bachitha kwabhubesi yabona abantu bhubesi bahlola ngekhanda yabona engisho ukuthi kufanele umuthi ngekhanda usho ukuthi ngomoya ulalela izithunywa omunye ukuthi zithini engadingi into eziningi uthi uma ubheka umuntu nje sikhuluma isithunywa sikhuluma mina bhubesi yabona ngizokutshela mina bhubesi mina bhubesi angihloli mina imphelanda kodwa uyabona ngilalela kakhulu mina abantu abadala ukuthi bangenelela bathini enkulumeni esiyikhuluma nomuntu wezwa lo vele mina uma ufikile emphelandaba kuyenzeka ungangitsheli lutho ngiyiphendule yonke imibuzo obuzoyibuza Mnxeseko uma uthi bangenelela kanjani nikubiza ngani ke lo ngenelela ngokwembulelo siyembulelwa ukuhlola ukwembulelwa vele komuntu ukuhlola nje ukwembulela ngomuntu osuke phambi kwakhe emphelandaba nizohlola ngoba uzangahloleleki bese wena uthi uyabona siyaxoxa la unabhuku siyangikhatha uyabona cha kubona sikhuluma wena othi asikhuluma lesihloko asikhulume ngaso kuona wonke ama-engene ukuthi kuyenzeka kube khona umuntu ohlolayo kodwa engazi yena ukuthi uyahlola ngoba phela silapha isizwe la uyabona mina kodwa ngiyazazi mina ukuthi angikwenzi lokho ukuthi awuhloli mina ngifuna umuntu umefika afike angilethele inkinga yakhe uyabona okuthi ngiphethwe ukuthi bese ngimtholela umsuka walenkinga ukuthi ibangwa yini ngicela senze into engajwayelekile nje namhlanje ngicela ukukunika inkinga enginayo njengamanje lala kwivideo la bukhona ebese uyangitshela ukuthi uthini umoya uyayizwa loo nto leyo mhlambe kena bhubesi kuzokwenzeka umoya ungakhulumi ngoba uyabona ngihleli khona akusindawo yakho kanti manje naka le ngihlala khona asiyeke so yenza elinye la nawe into eyinkinga la ikhona ukuthi inkinga manje ngihleli la kanti manje naka le ngihlala khona bese bangembatha bangibatha umulapha kuphela abangibathi mangilapha kuphela bengisho nje sibone la ngisho ukuthi nawe yeka nawe ungaqhubeka uyabona okanye mhlawumbe kufunekala kube umbukeli mhlawumbe uzofika sixoxe naye bese ngiyakhuluma ngicela nje ngiyazi ukuthi uzoyishaya le nginenkinga la ngeke ngakhonze ebandleni lade ngisindiswe khona umfundisi uyafika kumina ujwayele ukufika kakhulukazi menge kwi-fasting noma ngenza izinto zesisuthu uyafika kumina wahamba emhlabeni esazi ukuthi angisasindisiwe uyangithola noma angisakhonzi ebandleni kodwa uyafika kumina angitshela izinto kwesinye isikhathi athi nje ufunda iBhayibheli angisalifunda iBhayibheli kodwa kwesinye isikhathi ukuthi uyangitshela ukuthi hamba ufunda ichapter ba verse ba mhlawumbe mengiyifunda leyo chapter noma lelo verse uthola ukuthi likhuluma nento vele likhuluma ngento engiyikhulekela ngaleso sikhathi nangu-ke manje uyavela kumina ngephupho ngifuna ukuza umoya ukuthi uthini umfundisi uyangithola umfundisi uyavela kumina ngephupho sisendaweni eklasini e-university mese university uvela unginika inkomishi uthi ucela ngimkhelela amanzi ngiyayithatha inkomishi ngiya empompini khona la eklasini mengifika ngithi ngiyawakha lamanzi ngiyayibona lenkomishi ukuthi ingcolile ngithatha ihandy end ngithatha isaka ngiyayiklina lenkomishi ngiyayiklina ngithathe isikhathi ukuyiklina azasukuma azongibuza ukuthi hawu kanti amanzi ami uma efika mina sengiyamtshela ukuthi uyabona ukuthi siklina kanjani lenkomishi ibingcolile ngase ngimkhelela amanzi ngimnika waphuza ithini leyo nto leyo abomndeni wakho umfundisi uyabazi bhubethi kakhulu uyabazi basindisiwe and abakholelwa kumaphupho bakholelwa ukuthi umuntu umefika njengephupho ispirit of death ufune uvuke usikhaste out uyazi ukuthi into enzekile la kwenzakaleni umfundisi umefika ngale bafike bamkhombisa ukuqala lokho bamkhombise wena ukuthi kukhona into wena onayo uyabona uma kukhona into wena onayo wena umuntu ongakwazi ukuthi umuntu akule yena kuleyo nkinga abhekene nayo uyezwa lo yabona lo mfundisi njengoba ethi efika kuwena aqala iqala akunikeza amavesi lokho kulungile lokho uyabona ngifuna ukuya kwinkinga aqala abhekene nayo yonke ngifuna ukuya kuyona lokho kulungile lokho amavesi ngizofuna ukuthi sikiyeke lokho uyabona manje mefika ephethe inkomishi ethi ucela ngimkhelela amanzi
ufuna usizo lwakho ufuna wena umlekelele ngokwephupho ufuna usizo luthi mkhelela amanzi kodwa ngokwakamoya akubona ukuthi mkhelela amanzi usuyayithatha inkomisha ayiphethe uma uyithatha inkomisha ayiphethe ingcolile ngiyabona ukuthi ayilungele ukuthi ngamkhelela amanzi njengomuntu omdala naye usuyayigeza uyabona lona okuveza ngokusobala ukuthi upastor mfundisi lo bukhona inhlambuluko obhubesi emdingayo okanye ekudinga ukuthi kwenzeke wezwa lona kunenhlambuluko mfowethu efunakalayo kuyena ubaba umfundisi umama umfundisikazi uma kumama bukhona into eyinhlambuluko enabhubesi ekufanele ukuthi umlekelele kuyona indlela yokumlekelela ukuxhumana nabomndeni wakhe ubakhanyisele ubavezele ukubaluleka kwalento ahlanjulule lo muntu manje abakholelwa nje kwisintu iyona into yenza ukuthi angafiki kubona afike kuwena ingoba wena usevezeli ukuthi ikhona into ekhona kuwena wena umuntu ozokwazi ukuthi umlekelele njengoba azi ukuthi wena awusasindisiwe manje futhi naye ngekathi esaphila wakubona ukuthi awusasindisiwe sewenza lezi zinto eziphambene ngokwabo uma efika ngalo ufike wembulelo ukuthi lenkinga obhekene nayo nanga umuntu ozokusiza ufuna usizo lwakho mfundisi so umoya uthi ufune ngixhumane nomndeni wakhe umoya uthi unabhubesi upastor mfundisi lo udinga usizo kunenkinga abhekene nayo kunenhlambuluko edingakalayo kuyena wena kufanele ukwenze ukuxhumana nomndeni wakhe ubabikele wenza indlela yokuthi bavume ukuthi leyo ndlela ozobalekelela ngayo bayivume ungabathatha mhlawumbe base emfuleni uye kogeza yena umfundisi lo ngale kokuthi kuzoze kuhlatshwe uyabona lo ngoba ngokwesiphiwo sakho naso nabamkhombisile izinto siyakwazi ukuzenza emanzini uyabona lo kodwa ke mhlawumbe ke ngingazi ke noma mhlawumbe umoya ukhuluma okunyeni kunyeni no umoya ushaya kahle khona into ade ngifuna ukuyibona kodwa ke awusungisize singalimoshi idatha kakhulu ombukeli kodwa nje mina engingakusho kubabukeli iside lami lena angithi nawe nelakhe iside nami ngikhulumela lapha mina engingakusho umoya umkholela ukuthi wemphela indaba uyohlola uhambe uyohlola ufike la uthi ngizolalela umoya ungasho ukuthi uzohlola ngoba ngiyabona into exabanisa leli gama lokuhlola akani ngiyabajikisa ke ngifuna ukutshela manje umuntu ozohlola mina ngiyamjikisa ngoba angiyazi bukeli wempunga ungafiki la uthi uzohlola ufike uthi uzolalela umoya igama eliqhatha nempunga ilele lithi ukuhlola ungasho ukuthi uzohlola lami engakuzi ukhuluma kanje akajabula afe na uhleze khuluma lento oyikhulumayo athi usuyekhuluma isiminyi musukuganga ngithi hayi uyazi Bhubesi kulento yokuhlola into ejulile ngoba abantu abaningi naBhubesi uyabona mina ngizokutshela mina akuyona into engangihlula mina leyo mangathiwa ngiyenza ngoba vele umuntu ohlolayo usuke lalela umoya abantu abadala uyabona lo inkinga yabantu abacaciselekile ngokuhlola umuntu ufuna ukuzwa into ethandwa uyena umuntu ufuna ukuthola into ayaziyo kanti uma uhlola into oyaziyo uyayazi ngoba vele inkinga kodwa into ongayazi umsuka waleyo nkinga uyabona nje usakhuluma lokho uyazi ukuthi kwesinye isikhathi kufika umuntu athi uzohlola uthi uma uqala ukhuleka ulalela umoya mase kuvele kuthiwa lo uyisangoma mtshela hamba uthwasa kuphela umtshele lonto umuntu athi hayi kulungile lokho vele iyona into ngifuna ukuyiconfirma manje kuthina okunye akukho uyabona akukho ngoba kade uyizwa lento awenzi lutho ngayo uyabo ustakile kulento le uyabo kwesinye isikhathi omunye uthi uyafika uzohlola vele kuthiwa nje lo muntu udinga ukwenzela imbeleko akadinga egobongo akadinga elutho udinga ukwenzela imbeleko izinto zakhe izobe seyiqonda aqhubeke futhi ahambe yosebenza kamlungu akanasiphiwo lo muntu lo akahamba yosebenza kamlungu kodwa into embambile ile mbeleko le kuphela kuyenzeka kwena Bhubesi yabona umbona umuntu uthi uphatheka kabi ukuthi hawo befuna ukuthi kuthune isilwane ufune kuthiwa funela yoqo umlilo izitha kanjani khona inhlavu ekulandelayo uyabona nje khona umunye umama obefike mina ofikile lemphelandaba
umefika lo mama yena khona yazi ngivele ngimbone ebhubesi ehlala la ngivele ngimbone lo mama mfethu uphethe ishobe lemnyama ufake imiyeko ngathi ukuthi hayibo nangu mama kodwa manje into kumina mayikhuluma amakhehla athi hayi akuyena isangoma uzalwa isangoma uzalwa isona umehamba unina umbethwe abamgezanga mama ayi ngimbuze lo mama ngithi hayi ngeke mama uzalwa isangoma uthi na uma wayisangoma ngithi phona imgezanga ngani uthi yena kumanje nomntana mina kuthiwa kufuna ngihambe ngotrust ngithe wembethwe yilo muntu manje uma kuyohlolwa sekuvele kubonakale yena ukujula kubalekile ukujula kubalekile ku abantu abahlolayo masebenza abahlola hayi kubesa cha mina ngifuna ukukhuluma manje naphubesi angihloli mina siyaxoxa bangakutshela futhi abantu abake bafike lemiphelandaba kodwa ibona abagcine sebengiqhatha batshela abantu manje ngiqhaye umuntu manje uhleli la kusofa manje uthulile manje ngithi ukukhuluma phela uve ngani ukuhlola uyaza vela ukuhlola yikho ukuxoxa kodwa vela athi qala wena mkhulu khuluma ngivele ngibone ngithi uzohlola ukufaka umqondo obhedayo umuntu ukulethela hayi umoya abantu abadala uyasebenza wona bhuku uyasebenza mina bhubesi ukhona ungembetha kodwa into eyinkinga ngiyafisa ukuthi abantu abafikayo la kube ukuthi umuntu lethi inkinga bese simchushise silalele ukuthi lezo nkinga udlula kanjani ungafiki ungenayo inkinga bese uthi uzohlola hayi kwesikhathi umuntu alethe inkinga bese wena udonsenye ade ngayazi kuyenzeka nalokho kuyenzeka hlola lokho kuyenzeka umuntu abe nenkinga uyabona kuyenzeka umuntu abe nenkinga ayaziyo yena ukuthi inkinga kuyena uyabona bese uphinda umtshele enye inkinga uthola ukuthi ibhubesi lenkinga le anayo uyibeke ku priority 1 uyabona lo kodwa noma ufika uthi uyibheka ile emuva hayi ikulo uthi uyibheka kwesinye isikhathi ubone ukuthi le medium le kukhona engaphezulu kwale anayo bese umtshela uthi kukhona inkinga ewukuthi ake sidlulelana ke ngiyeza ukuthi uthini umtshele usutshela umuntu uthi hayi ngiyakuzwa ubika inkinga kodwa umoya ukuthi adlulelanga kukhona into kanje uthini ngayo siyamhlolela lapho amen kodwa hayi kulungile nize imphilandaba bazalwane hawu kabhubesi inkinga nizoxoxa musu babiza abantu beze imphilandaba batshela abantu bahambe baye kosibisi kanjani hayi umuntu meholwa umoya ukuthi akaye imphilandaba umuntu meholwa umoya ukuthi akaye kumlaba umuntu meholwa umoya ukuthi akaye kumazibuko umuntu meholwa umoya ukuthi akaye kunhlanzi enhlanzi umuntu meholwa umoya ukuthi akaye ku nomuba okhona la kwimpunga yesintu akaye lapho ngoba uholwa umoya abantu bona umuntu ongahloli kubona bonke labantu yimina mina ngiyaxoxa bhubesi ngiyaxoxa umuntu akafika sizoxoxa ukuthi yabona mina bhosi ngimtshela umuntu mina ngithi mina ngifuna ungiphikisa kanti ngiyakugcwalisela mina ngikutshela ngiyakutshela mina bhubesi mina ukufika nje mina uthi ufika ngikuphendule yonke imibuzo ozoyibuza ungakaqali uthothi uzobuza imbeleko ubuza umhlonyana ubuza ukungenisa kwabantu abadala uyabona ngifuna babone isiphiwo ukuthi siyini kodwa athi umuntu efika ehlala la ngimbulisa uyaphila athi ngiyaphila bese ngithi mina uyazi ukuthi imbeleko yenziwa kanjani imbeleko ihamba kanje nakanje masuyenzile imbeleko kuyobaleka ukuthi ukhuliswe ngimchazele ngithi ukungeniswa kwabantu abadala kuke kwenziwe kanje nakanje ngithi hayi kodwa kulungile ukukhuluma ukuthi uze ngani avela abonke kodwa ke akusho ukuthi ibhubesi wonke umuntu kwamanje kuvele kube khona umuntu ofuna ukuzotesta amakhehla ngizokubona mina ngizokubona ukuthi wena uze ngengqondo bese ngikutshele ukuthi hayi awukukhuluma ngihloli umuntu uyaphikelela wona ufuna ukungitesta bese ngithi hayi ake sifonele ngivele ngithi awuthinta ubhovu ngani mina ngiyamxosha umuntu yabo umuntu bezongitesta angiyithathi futhi imali yakhe ngoba ngiyambona bakhona vele abantu abanjalo ngimtshela ukuthi hayi lutho omunye azofuna into ethize la esigodlweni sakhe athi manje yini ongangihlanganisela yona la omunye bhubesi uthola ukuthi
osizweni alidingayo afuna into ewala manje uthola ukuthi kwakona lokho ufuna ukukutest yabona mina Bhubesi mina nginamakhandlela mina uma ngilibambe ngesandla ngakunika ngathi lizokwenza ukuthi liyakwenza lokho yabona angilidayisi ngiyamtshela umuntu alithenge ngoba inkinga yabantu basuke bacabanga ukuthi njengoba sisiza abantu sikwenzela indlala kanti ubizo sabizela akuyona into engangiyithanda mina leyo yabona mina khona abantu mina Bhubesi abangakutshela yabona nje khona omunye Bhubesi noma ngiyiyeke lento ngoba ngifuna kube sengathi mhlambe kanjani kodwa into abantu abadala into enkulu wena ke siyaxoxa ke nawe ngikubuke nje nawe ukuthumela list ezithile uyabona into ethi kanjani ngijabulise ngoba ayikho into ebuhlungu njenga nokuthi umuntu uyambiza kodwa manje abantu abasizakala bayasha abantu ubona abantu bayajabula abantu bayasizakala yonke ebalekile ileyo vele udanko omuntu iwona okuphakamisayo njengomuntu kubalekile ukuthi ungajwayele ukuyiphakamisa kodwa uphakamiswe imisebenzi yakho uphakamiswa abantu yabona umuntu mekwathi danke ngiyabonga umuntu ethi adefikile ehleli nawe athi angikaze ngithola umuntu onesineke kanje sesijwayele kuthiwa thina kuthiwa phuma yayizwa lonto le athi ngiyaqala ukuthi ngizohlola ngihlala i-hour futhi kube kuthe noma sekudlulile ehourweni wangangixosha yini ilento ukuthi ufuna ukuthi umuntu aneliseke umuntu aphume enomhlahlandlela la umuntu akangafike ezohlola aphume exakekile enembuzo e100 ade fike ne10 umuntu akaphume nezimpendulo noma thiwa into yakhe idinga iminyaka ukuthi ilunge at least uyazi la azoqala khona umuntu angafika azohlola aphume edidekile ukuthi ayi mina lo muntu ngimzwile ubala ukuthi nginenkinga yokuthi angitshela kodwa ukuthi ngilungisa kanjani leyo nkinga uyazi ukuthi uma umuntu osebenza ngomoya kwazi ukwehlukanisa ukuthi kule nkinga abantu abadala bakuvezela zona zalomuntu iziphi ekufanele azazi manje iziphi futhi ekufanele ukuthi azihluphe ngazo manje ungamtsheli inkinga engafanele ayazi njengamanje umtshele yona wena azixake ngayo ngoba manje lo muntu usumbambile ngeyasenza lutho zibheke inkinga zakhe ngokulandelana kwazo uqale ngale ebalekile noma kuyiyona okay uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umuntu zingaki izinto adinga ukuzenza kodwa lo muntu akabikiwe esibongweni kunjalo zonke lezi zinye ukhiye wazi ukuthi qala ka register esibongweni so mase uzomtshela konke lokho kunye enye into futhi Bhubesi khona into oyithintile lana yabona makuthiwa uyohlola musa phela manje ukulindele ukuthi kuzophuma izinto eziwu30 mina ngibhala la nanto engibhala kuyona uyadweba uma ekhuluma amakhehla ngikubhalele ngithi 1 nginote down ngithatha ama note ngafunda phela manje bazona bekhuluma ngizinotha down izinto ngoba kuyenzeka umuntu uthola ukuthi usankanta nje ngibuka ukuthi bafo ukhuluma into engekho uthola Bhubesi kuzovela into eyodwa 1 iyona kuphela afuna okunye akukho okunye lokho ambolungisa lokho ikona okukhiye kwempilo yakho esisho ukuthi ke makwenzekile wahamba wayobheka wayakohlola besikwenzela izibonelo ngale nkulumo besiyikhuluma njengoba uBhubesi kade ngibuza ubuza esimene esifana nalesa kade sibuza ungabe usuthi ke impunga yesintu iyahlola konke sikukhuluma sikunika umqondo osobala uyabona sesibuyela lapho futhi asigoqe Bhubesi hayi no siyabonga kakhulu besobingelela nje sizothi hallo kubabukeli bempunga yesintu sizovusela sizobingelela hlale njalo ufune sihlale sibakhumbule sisuka kude nalababukeli laba bempunga sisuka kude so ke angeke silahlane siyakhulisana siyafundisana nathi futhi siyakwamukela ukufundiswa hayi ukuthi sazi kakhulu cha nathi siyadinga ukuthi mekukhona onolwazi naye ashare la kuma comment bakhuluma abantu kuxoxwe yebo siyazi bakhona nalabo abafuna ukuvela kabi ayikho inkinga ngesibanake labo ngoba thina ke sifocusa kuloko okupositive sifocusa kulabo abafuna ukufunda ngoba inhloso yale channel
ukufundisa nokufundisana kuphela. Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.